opet gledamo još jedan veliki briselski paket, ovog puta digitalni, lijepo upakiran, a iznutra prepun novih procedura i skrivenih tereta. Predstavljaju ga kao jednostavnim, ali mi dobro znamo kako to izgleda zapravo u praksi. Svaka reforma koja navodno smanjuje birokraciju na kraju stvori još više birokracije. Govori se o boljem korištenju podataka, no znamo što to znači. Još veće miješanje države u privatni sektor i u našu privatnost. Vlada usvaja europski akt o slobodi medija i osniva novu agenciju za medije koja će nadzirati javni prostor. Pod plaštom takozvane transparentnosti želi kontrolirati političke procese i u potpunosti upravljati narativom. Treba nam manje regulacije. Ako ovako nastavimo, postaćemo samo korisnici tuđih tehnologija, a ne njihovi kreatori. Brisel sve više vjeruje u kontrolu, a manje u slobodu. Hvala.